বড়োভূমিলৈ স্থায়ী শান্তি আহিছে। বড়ো জাতিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক দিশত আজি এক নতুন দিগন্তৰ ফালে ধাৱমান হৈছে। মই বড়ো আৰু সকলো বিটিআৰত বাস কৰা লোকৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম, এই শান্তিৰ কপৌটো আমি যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ। এক অনন্য প্ৰগতিৰ ধাৰালৈ আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। ক্ৰমৰে তাৰতে চেংৰা শিখৰা মতৰীয়া প্ৰগতিৰ দিশে আগবাঢ়িম, কৰ্মেৰে জগত জিনিম। বিটিআৰ আজি উদ্ভাসিত মুক্ত আকাশৰ তলত, সকলোৰে লগত বিকাশৰ পথত মন্ত্ৰ কৰি লৈ। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलजी, डेन्टेल, इउर'लजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।